mamo akwa basroko eba to my GHS so nana ama owusu amosom for bakope adane tano many trending issues esomo ewo efidie eso na no sa no menko ensem no mu prekope ebusuafo story bi ebreki ewo social media so na story no ebetomu na age trend at say treko echiripa na me tre eye abrantan din ede Samsafo Junior adodona enim na showboy te say oye gala ni abrante wakopie mu abrochimemu atensem akwetia na owo abrochimemu USA prison mu na abrante fiase awosha na chekra se watifie na wo gile ni sanse bi ekoso bia ni chemu bi obi nim se wan na man kwan e ma ni use phone e wo ni USJ ho wo se die nkwa na ekoso agreement wo ni US for no akwa na se prison keepers for na akwa wo ma na kwan e ma ni use phone ni de obi enim na nso enim say social media issue nkwa say trends nkwa dia na no ebepie mu ebi na say intem kra of Chris Badon sema te say wo chechire mu e na bie mu so te say ensem de papa no kra pod na no to mu bi asem dia ebom wo kan ha say tweet say ye Instagram say ye YouTube say ye Facebook bebia o hobby na no na sabre te what issue be about pontia ama ko fodo na adwe yo mu kesna te say mo dwen wa womo enti asem na asem no ene say what dey eye or the assembly beto ni post so I will trust say somebody for R2B's group inside get HIV/AIDS hashtag it's a mention if I mention the name pe them go start the juju me and no what they actually say R2B's enyum to folk Morgan ha womaje a ding for the great bangers are omo release it say enyum de ka R2B's Ghana ha de want me and can to for I could them for I can group wumbo mudi enka for years omaji omudi art say omaye relevant ewo industry no nanso na sentem e time to omoka na according to a show boy no the entire me enti womo enka no ye say omo bako ayare amate say yare awenya no HIV no nim say yare so de eba nipa so a esi ne kwan efinyama bebre ho ye say yare enti ontimi nko no waba yare enti oba bote kra wo ferry de nipa bekenti yare enti aka na hyedem na ma talent no kra so no wo ma ka hyedem na busa for mo amani tia for quite some time now no eye no to for group we R2B so mo fa enwum e ma bontie na as to one among the group and o yare ni de one fa anto abonte a o share na asem otro na pa say what the beto abonte obodi ni pe ebe ye nsem Peter say ebe ye nsem dudu a wontimi eyi ano nti ebe ya obetwentwen so now so R2B's no so ye ka group na do say nim say nipa dom and make it out the R2B's group no now so out there no go for two and women nim ewa abonte aye Mugis and di ankasa aye Rashid Abdul ana ebiemu so no Omar Sterling no ye Faiza Hakim munia etetema no ti ye bisa say between Omar Sterling and ebiemu so Mugis no why ana HIV no ayena enunti ama group no wo maka dem a anka group anka omo hype da anka wo relevant at the ko fodo na pe wo nyom to ko fodo na epe wo style of music no na enunti na so wo nyom nia academy at the group ni yenti wo nka for a while now na no na te say dey need dey chire ye pe mu chiremu ye bi se ya hwemu aso bi aso nchire say eye way and I say we nanti yenti de Ghana for bi so wo ma dwen eye omo efa ensem na for so na me kan no show boy and na debe to the allegation na mo from memu eni asem a yesi studio na Mugis ni Omar Sel no so wo mu ma bonten emeyi nsem ano ye enti yenti bi nchire say eye Mugis ana Omar Sel but according to Showboy no was say one mu bako enya yare HIV the nunti and the woman to no one more action trend so the here some of the comments are be about to draw to say one more Eddie Ghana for be actual madrin afa and some no where efi nana abana to fiose and so what destroyers or no so the one say which means a big fan of R2B so Obisa said when you are in today Munipa pre a building the brand actually din esi ho na mo pe kwan bi e dia say di na de bi na fa so ben e na wenya e di efim
na me dia dwen chere kra eto a dodo na sema wo mo e ka no tumi say e go the same way omo won say show boy no oya ha dwen na sentem Chris Wado any medical sem ko ya de tutu ye grab to omo tem say medical crampo no wo AMG business na bo Chris Wado ferry no timi kan asem Chris Wado ferry na say medical so de ne de kakra be bata won say ono so de beyond control or the AMG no the AMG business or the beyond control at the account na no na wo mo beto mo nchiche mu say so AMG and so beyond control the medical boss and AMG Chris Wado and a boss now so where mo so ye co-founder and ti dey pa and a show boy no wo person want na mpo abotre office hodom na wo no den akwanya and wo na say den moral standard and wo say obeba pontin na obi ade a wo fem na say obi hawa kwaso na brabo mo den na no ebetum acheche nsem no tumi say Ghana fododo na wo mo ebo enje so say empo say ya rebi mpo ato wo mu ba ko mpa eye show boy be ya asem ati na no ati so be ka ato abonti ego mu fi because ya we wo we eni obi a pese obenya ya we ti say ya we to obi a eye den e na wo de etwetwe na say wo de beto abonti ni mguase be nkwa e na wo pe e de amo mo nemuza for and some of the akoye ewiem na sensen te sensi from ye land ye eno ti e de anybody e chire say eye mugis anase o masteli anase how to be for group mu ba ko be ba bontin abetwetwe mu no yi ano anase show boy na mu say wo pese on body anase wo pese obebodi no do be bia no so no ye de ebeso mu e wo fidie ni so na mo nhye no so and some no say the fisa sifatia no sa na me de atomenim na me din e de na ama obusa bomodia na fi wa dwen kire no ebeso mu e wo tumaji 8 ye comment section na biem so no follow yen e we IG page at @gh_. Makram. The major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura